Dobro večer. Evo još jednom da se uključim s borbene pozicije, da sve pozdravim, da kažem da ima određenih pomaka. Od jutros do sada imao sam nekoliko razgovora. Evo upravo sad gotovo 3 sata, 2,5 sata bio je sa mnom državni sekretar u Ministarstvu za kapitalne investicije, gospodin Zoran Radunović, vrlo korektno, vrlo pošteno, vrlo iskreno, vrlo emotivno. Razgovarao je sa mnom, ubeđivao me da odustanem od ovoga, da će navodno biti sve riješeno, da će se sve riješiti na svačije zadovoljstvo. Međutim, ja nijesam mogao da prihvatim taj zahtjev. Tražio sam da se bio sam spreman da napravim određene ustupke, ali od određenih zahtjeva nijesam mogao odustati i razišli smo se nedogovorenog posla. Shvatio sam da će ovih dana pokušati da okupi sve relevantne činioce, sve relevantne ljude iz menadžmenta i odbora direktora i da sjednemo i da porazgovaramo oko toga. Tražio je da ja prekinem sa štrajkom, da će to biti sigurno sve riješeno po mojim zahtjevima. Ja nijesam na to mogao da pristanem. Nisam mogao pristati prvo zbog sebe, zbog svoje časti, zbog svoje porodice, zbog svojih prijatelja, jer ispalo bi da sam se borio za nešto sitno. Ja ponekad ni svojim očima ne vjerujem. Tako da dok se to sve ne riješi onako kako sam ja tražio, a ne tražim ništa što nije realno, ja neću odavde poći i neću napustiti ovo mjesto. Moram se zahvalim kolegu Mladenu Mitroviću. On je dolazio 2-3 puta da me moli da angažuje hitnu pomoć i da me pregledaju i da mi daju neku infuziju. Ja sam to odbio, ja se osjećam dobro. Ja sam inače sportista i nijesam to prihvatio i stvarno se osjećam dobro, znači ne da foliram. 3 puta je dolazio i kažem, zahvaljujem mu se ovog puta na tome. Ono što posebno moram da istaknem i kojem posebno moram da zahvalim, to je otac Predrag Šćepanović. On me posjetio, razgovarali smo oko 90 minuta. Savjetovao me, molio me, blagosiljao, dao mi neke savjete. Ja sam mu neke stvari obećao, neke nisam mogao. Dao mi je blagoslov za neke stvari koje treba da uradim. Tražio je da malo zahtjeve u nekom dijelu izmijenim. Da me molio kao brata u Hristu da razmislim da pređem na strogi post, a sve u cilju očuvanja zdravlja i davanja većeg doprinosa borbi koju vodim i kao cjelokupnom društvu. Ja sam mu obećao da ću da razmislim, da vidim, da još jednom analiziram čitavu situaciju, da li se to kosi sa nekim mojim principima koji su možda čudni, koji malo ljudi to može da zamisli i da tako se ponaša. Pored ovih ljudi, čitavo vrijeme sa mnom bio je i predsjednik sindikata, Savez sindikata željezničara, gospodin Srđan Stanović. Sad su me poslali i koleginice iz informacija, blagajne i bookinga, dale mi podršku puno. Tu je i kolega Minja Ujović uz mene uvijek da mi dane podršku. Ali ja ono što mogu da kažem jeste da ovu borbu koju sam ušao sam iz razloga što za 9 mjeseci nijesam mogao nikoga da ubijedim u ispravnost borbe koju vodimo. Ja, moji drugari, prijatelji iz NVO vozom kroz Crnu Goru, a svjestan sam ja da najviše iz ovoga trpi moja porodica. Sad, pojedanput sve može. Sve ćemo završiti, sve ćemo dogovoriti. Međutim, ja na riječ ne vjerujem nikome. Ono što moram svima da saopštim, to je da evo samo da Minja nešto uzmem, da sam danas razgovarao i sa pojedincima iz menadžmenta. Pravnice su mi obećale da kad bude sastanak da ih obavezno pozovem i da će one da kažu da sve što je bilo vezano za mene oko tih pravnih procedura, da se nije saslušalo njihovo mišljenje
da one ne stoje iza takvog stava što je prema mene bilo, što je dokaz ispravnosti moje borbe, ispravnosti se pred mene vodila određena hajka, haranga, da je to išlo sve čak do mobinga. Mene ovih dana i danas mi je prilikom polaska na posao, od posla pomoćnik izvršnog direktora rekao da razmislim kao nešto, da mi oni nešto mijenjaju, neki aneks, da će me to ispoštovati. Ja sam pitao, ja to od vas ne tražim. Ja to nisam ne tražio, u mojim zahtjevima toga nema. U mojim zahtjevima je tačno, precizno definisano što ja tražim. I oko toga nema pogodbe. Sad postavljam jedno otvoreno pitanje svima koji gledaju i slušaju ovo. Da li je moguće da neko ko ovdje radi 35 godina, da štrajkuje glađu jer su mu ugrožena radnička prava, ljudska prava, ustavna prava, da ga nije gotovo postio ni jedan menadžer iz firme. Gotovo ni jedan. Ni šef jedinice, ni direktor sektora, ni izvršni direktor, jučer se nije ni pozdravio sa mnom, da za ova 3 dana ovdje nije došao ni jedan član odbora direktora. Pazite ovo, član odbora direktora, štrajkuje im radnik zbog ugroženosti. Njih nema. Ko su ti ljudi? Od koga oni primaju platu? Koga oni zastupaju? Što ne dođu da se suoče ovdje, da malo popričamo? Da ih ja pitam šta oni to rade? Da im pitam za njihove odluke, da im pitam za njihove izvještaje, da im pitam za njihovo ponašanje. Jesam li ja, jer moguće da se oni, o čemu se radi tu? Su stvarno oni, osnovna kultura je nalagala da se neko pojavi, da ne želim se ja. Ovo ide u prilog neke moje moralne borbe, ali i ispravnosti svega. Ne samo što nema njih, nego ovdje 3 dana gotovo nema ni jednog menadžera. Ni jednog menadžera, ne mogu da vjerujem. Da li se to tako radi? Sve ovo sad što pričam, sve ove nepravilnosti koje sam ja naveo, u gotovo 3 sata sam ja saopštio državnom sekretaru. Slušao me ovdje, nije mogu da vjeruje takvo stanje. Za svakoga, sve sam u papire pokazivao. On stvarno me vrlo ljudski, vrlo korektno, emotivno molio da odustanemo od ovoga, da poslam oca Šćepa ako ništa drugo. Međutim, ja mu to nisam mogao obećati, rekao sam zbog kojih razloga. Šta će se dešavati narednih dana, kako će biti, ja ne mogu da vam kažem sigurnošću, ali ono što mogu da vam kažem sigurnošću, to je da ja od ovoga neću odustati. Napravio sam, rekao sam određene ustupke, ajde ih sad u sklopu mojih zahtjeva da vas sad ne opterećujem, da vam tu, po mom mišljenju vrlo korektne. Ako ne žele to da ispune, idemo dalje, vidjet ćemo. Znači, to je to što sam imao da vam kažem. A ako bude kakvih noviteta, sutra ćemo se ponovo čuti oko 10 sati, pa ću vam ja saopštiti. Inače, još jedno da podvučem. Ovo, u što sam ušao i ovo za se borim, ne borim se samo za mene. Ovdje bili smo svjedoci kad su došle koleginice i ispričale kakav je odnos prema njima, kolike su njihovi lični dohodci, koliko one primaju, državni sekretar nije mogao da vjeruje. On prosto nije mogao da vjeruje. Ja sam mu rekao, kad biste se vi potrudili da naše menadžere natjerate da primaju platu na osnovu zakona i na osnovu kolektivnog ugovora, kolektivni ugovor bi kod nas i pravilnik bio završen za 3 dana. Ali oni primaju platu po nekoj odluci iz 2012. godine, tu su dnevnice, tu su putovanja, tu su reprezentacije, tu je malo tamo, malo vamo. Ovi koji rade u izvršnoj službi i ovi koji rade u turnusu i koji rade na informacijama i koji održavaju higijenu i koji daju informacije i koji rade u bookingu, za njih niko živi glavu da okrene. I moja borba, još jednom podvlačim, nije samo za mene, ne bori se Mir Krmenić samo za Mir Krmenić. Ja se borim za svakog časnog, poštenog radnika u Crnoj Gori. Podvlačim još jednom, nisam ja bezgrešan, samim činom rođenja ja sam grešnik. Ali ovo su, što vam govorim, činjenice i od ovih činjenica neću odstupiti. Najlakše bi sad mene bilo da sam ja, ajde, ubijedio me Zoran Radunović, evo, sve će to biti okej, i sad ja odavde da kažem, ljudi, evo, ja, Bogom, ne mogu više držim, ja moram da idem kući, da mi Verka spremi nešto da pojedem.
Ali to tako ne ide. Ja nisam takav čovjek i na to ne pristajem. Dok se ne ispune ovi redukovani zahtjevi koje sam iznio, ja odavde neću ići, pa makar me na goleš ponijeli. Sve vas pozdravljam, hvala vam, pa ćemo se čuti ako Bog da sutra. Živjeli mi.